okugira abebembezi bishomereri ekibakolise kurungi no kukora munonga kandi hamwe no kutaho mutuma omu banyamyuga bona. Aitu betu bina abana na babiri umukarasiye cyamushanju tukakoresa abana 38 mu grade yo kubanza na nabana bana mu grade ya kabiri bakahwayo. Ekituretire tukora munonga no kugira ngo abashomesa bitu be cyamushanju nangwa nabandi bayo committed mu mugwawo no mayicho gukora turatu no kwesima kuhango munonga kushanga bita ngitoro Katara primary school sinje district yona ya Buhweju. So nisiba abeji abitwe tusomesa yabeji bemche mirungi kandi bo kufayo sima bashomesa batahi banje kugira ngo abashomesa be cyamushanju bino muhimbo kushomesa abana babo abeji ne basima mukama obakolise kurungi bakahika orani no kwesima kwangu agukora aggregate kimenemwe nanyo tukazikoraga nanye ngoze first nanye nimporani no kwesima kwangu kozire aggregate mukaga nisima bashomesa banje ababire nibashomesa nishima na head teacher abazire ne bagira ngo batwire ne bashomesa zayishomereri bitungu tubakakirebaga nko kubahikiso murundogu reba ngo abana amwakugu batkorire echafayo akwatyaka bago muri Katareji okwihira ishomeri yasimyaka mingi ugato akacura hoga rashemerirwa munonga abwa umwana wanje mwishukara urensi kwihaye aggregates mukaga kandi tinkazikoze saga konko mwishomero rya Katara mbiro wo kubanza umugandi makuru abeje abakozere kurunje mbibuzo bye cyamushanju nabace yongera kwijambo za TV West okuganiraho nitwe abusinguzo bwabo isima mukama abo kugira ngo ambasise na first grade ya aggregate 6 impression menere munonga abo bazweziyemba bazi. I have got 6. I didn't expect it, but by God's grace I have got 6 now. I thank my parents for paying for my school fees. I thank the Lord Almighty who has enabled me to score aggregate 6. I thank all the teachers who prepared us. Abo kwanyonyi n'amasikongo mwana ya atari umushazi atari kugwa simbo atari kubasa kubura kushoma koziri 5 kandi first choice yanje kandi tirentare school kandi nishaba abantare babase kunyamba bampomwanya ayishomero ryabo kandi ntusima ruhanga habwecho tusima staff head teacher nabeji obasingire ni ayishuka agre aine Edgar aine aggregates 5 gasha kwa Juliet Charsima na Adolfa Yoreka mathematics boy